Pas chamget tukul pick up Jehovah ngoy tukul lo mitay. Kita magetajak ang kasarta nauni asakobit ke kinet ke tukul lesone ko kibendi ke kotogchigei ajek mutu jige mitayu kasarta na bagi kat kei yekia ke testing lesson daba somane tap tamana genge daba kwata ini ameja goji pasaja magar ko gatis yekia gomma kit neineti. Kongoi missing aramaru. Ngakatap chaman ngap Jehovah nganetap Cheiso. Amigo botog ing betun na bajumambili naging ngalole ko tikonet nagigojin sigi. Unotok utogotin asabit ketebegen ngap Cheiso tol. Kongoi. Basta nyalilay. Agotoga kwetugul nganetap Cheiso ale chamgei. Otogotin ing ganetishin na bawigini. Ane angalale ing betutap koeng kasi nemwa kulen otuag natet ing betushek Paulo. Tukenyo Evalin Tarus. Chamgei chamanikab Jehovah. Otogotin kokeny kouya komwa kiboitinik chekakondoi. Ane amite ko somok kasi nemwoe kolen otwogikab Kristo. Karibu. Itaje Leliane ne inendet ko neti pegabeberta na balet etya ko sawi wejinglet. Kongoi chamgei chamanikab Jehovah rani itinye boiboiyet anan kilosu Kiptayat keng'olole lesson nebo betutab mut nelen kiptainik cheotwogik. Atya kikesune kele ne anyun eng kanetisiet nekakenyoru kotos kiib ng'oliot ne chitugul neimuchi biboisie eng inyegei. Kongoi missing kitochok. Wanendet ko Stephen Aramaru wendi ai pegabeberta na tai ko ongesa anyo sige tauleso. Kitorori ngamuktenet Jehovah eng barani ko ne jaso itinet keleso. Boisie ne kugronda ikamuktenet. Inyinde ta memeri ngong so wuje wej. Anga sira tol ko jobe o bawna tew ne nyone. Ne ta so men nyo eng Jesu itinde nyo. Amen. Eng mugini ko metitap kanetap kei ko ngalalo ko Kebendate Kasetab ne Toror missing kotokchigei Kristo. Eng yutoki ke kasei agobo ng'aliotab metit nebo wigini kenyorchini kitabutab Efesoek 6 kaitini ko 9. Komwa kole akokwe kiptainichu oyechi ichek akokwe kounotok amoroshini ongen ole mi kipsengwet kiptaiyandenwa ako nengwong amami eng inendet titiet nebo biik. Ng'oliondo ko ng'oliot no nekakonech kenai agobo Jehovah kele mi Jehovah nenyo achek tugul kipsengwet. Jehovah agenge nematitiji. Magere kole imi kiwango neune, imi class neune, lakini kere biik tugul kokerkeit, lagokyik tugul kibagenge. Kamune asimwa ng'oliondoni keker kito netokchinech lesson eng betutab rani. Nekale eng kenyitab 2018 kale kokisich kachutet neo missing bukoit nekikinwakit nekimi ole kikonore tuguk chebo keny eng olimbo Washington DC eng America yuto. Komi kitabut nekikinwakit ng'alek. Kitabuni ko kibukoit netilil. Lakini kikinwakit asikobit konet tuguk chebo komonut chebo kayanet kosubkei ak betusiek kimitei ng'alekab otwognatet. Ko kikinwakit kitabuni ko kikiisto ng'alek 90 eng bokol chekimitei bukoit nebo arorutiet neos ak keisto 50 eng bokol chekimitei arorutiet nelel. Ng'alechu kikiisto kitabuni kikinyor kotindoi pejishek anan kurgotik 232 kityongon nekata 1180 che suppose makat kotindoi bukoit. Kurgotichu kikiisto ko kikiisto sirutik chemwoe kou nakamwa metitab kanetab kei nebo lesson rani anan ng'oliotab metit no kale amoroshini ichek ako ongen ole mi kipsengwet kiptaiyandenwa ng'oni kale amoroshini kikiisto
eng bukoit tuguk cheiboru kole kergei Kiptayat ak otwogindet amu lagokab Jehova tuwai. Kikiisto tukchotok asikobit keker konyekab otwogik, asikobit koker Kiptayat ko chito neotei, Kiptayandenwa ko chito nekisir. Mamite Kiptayat ake kosiryot. Eng notok kimakat kokonyit, kimakat kokasit, ako ndamwa Kiptayandenwa chito neme Toror kipsengwet ko kimakat kokasit amu kitabuni ko kingatutiet nekikiboisie nitok koek kayanet nebo kasaratak asikobit komuch kechil icheket chekimitei eng otwognatet kotko manai kole kaka kergei Jehova nekeotei ko kergei kere biik tugul ko kergeit, mamite otwogindet ak mamitei ng'o lakini akenge biik tugul. Kale sirutik chekinget ko chelimdoi bitetab otwognatet kityongon, lakini ole mwae kole kergei mi Kiptayandenwa kipsengwet anan kergei otwogindet ak ng'o ko kikiisto chotok tugul. Kinyoru ng'alek cheng'atei otwogik kokas kiptainik eng kaiweisiet eng kitabunatak, lakini ole lechinen kiptainik okergei ak otwogik komabit komakinyor eng kitabunat. Eng notok ko kikiisto asikobit ketuch konyek kuyo kamwowok chebo otwogik. Eng notok ko kingiro eng emoni eb America kosubkei ak ole kitestaitai ng'alekab slavery ko kimite barak mising ako kimotindoi kito nemwoe otwogindet. Angot ndakita kit nekitoi ko kakomwa Kiptayandenyi. Angot ndakilechini ai kit neu ne ko kakomwa Kiptayandenyi amu kimokere Kiptayat age. Ngasoman eng sirutichu kitabutab boisionik lo kaitenyi ko sogol kaitenyi ko mut. Otwogichu okasit ichek che kiptainik eng borto eng kaiweisiet ak botanet eng muguleldo tugul kuyo kaseit Kristo. Noto no ko kikamach keboisie eng oret neya amu ng'oliondo no ko kamwa kuyo nyolu kokasit otwogik kiptainik kwak kuyo kaseit Kristo, yani uyo kamwa kurgaa kole nyolu iyot kuyo kiyote Kristo, nyolu ikasit ng'oliot age tugul nekamwa amu ng'oliot nekamwa Kristo age tugul ko lazima kisub asikobit keibu agenge koboto kipsengwet. Lakini eng yu ko katestai komwa kurgaa kole ama eng otwognatet nekikerei kou cheiboiboi biik. Ngitestai isoman ko ng'ong'un mising inai ile kaka otwognatet nekikimoke bichu ko maneiboiboi chi, maneiboiboi akot kiptainik kwak, lakini otwognatet nekikimoke ko kale ako kou otwogikab Kristo oyae maketab Jehova eng muguleldo. Kaka kikimoke akot kong'etin kokwai maketab Jehova koek kasubik chebo Kristo, lakini kimokomeche kiptainik konai kiboitinik kwak kole mi ng'oliot neu no amu kimeche koib katororet, kimeche koib kolosunet ako kimeche kotyekchi ng'ony kiptainik kwak. Notok amune kimi slaves emoni kimikotinye ng'oliot nemwoe. Biikab Jehova kimeche kenai eng yu kele akot akichek ko ki biikab kamuktaindet nga makendei slaves eng kasarta neuni. Komitei biik che echen ako mitei che mengechen. Inetech lesson nebo wikini kenai ole kimuch ketepte ak biik che mengechen eng achek. Ko ki sigik, ko ki kapchi, ko ki lagok, ko ki kiboitinik che echen chekindochini boisionik cheterchin, konetech lesson-ini kenai kele tos kiteptoi ano, tos kingen akenyi naet kele kergei chitugul eng taitab Jehova. Eng betutab Jumapili komwawech akobo lagok chekale katigonet eng lagok. Mwoe lesson nenyunet nitoneti nebo betuni kong'alale lagok ichegei. Kong'ep kebe nerubei kong'alale biik alak, ameche ang'alale akobo lagok kityongon. Efesoek lo kaitenyi ko agenge akoi somok. Lagochu kasit sigikwok eng Kiptayat amu mie nito. Tech kwandang'ung ak kamet, nito ng'atutiet nebo tai neboto kayamiset.
sikobit komyeit eng inye sikoteiwek eng ing'ony. Kayamiset noto nekikiteshi ng'atutioni kele sikobit komyeit eng inye asikobit koteiwek eng ing'ony. Ng'olyondoni ko kikeboisie eng or neya ne makikuitosi kele kapkomwa ne sirunet eng yumbo let. Nakole akasi sigikwok eng Kiptaiyat komwochi lagok. Nyikeisto echeket ng'olyot no len eng Kiptaiyat ak kemwochi lagok kelechi kalibu koit akasi sigikwok. Kot keboisie kitany lagok kebir metoek, kotko makasit wakati age ikose komitei ng'alek cheng'wonen chebunu kutuswekyok. Cham komitei boisiek checham ikose kolen akachumukte tugul akoi amami chi nekose ng'olyo ochumuktoi mang'etu icheket agenge. Kerwai ketobot kikoek kwong'ut kakotubis boiyot amu ng'etu ng'o. Lakini ng'olyo nekamwa ko ng'olyo nemetorori Jehova akomeche kokasit lagok kole matokasait lagok. Ikas kole kameyete ng'wong akwe meyete ng'wong kamugul. Ibwat chito ile mutai kameama matokokarab koi kasit lagok eng konyu ko akobo ng'olyondoni makai kayai iyai kito nekiptuibatoi amu kakeisto ng'olyot nekale eng Kiptaiyat. Imach kityo kekasinit koi sigindet lakini maimach kekasinit eng Kiptaiyat. Yani kiyoe maketab Jehova eng ng'alek chetorori Jehova kekasinit eng ng'olyot netorori Jehova. Ikase kolen mi ng'olyo age nengap kolenchin akoi kong'war mama korokta. Ngot kelechini mama kong'war korokta. Ilechigei bas nguna kong'war mama korokta kotang'etu kele mang'etu korokta mama ngot kong'war. Keboisie ng'alechatak kilasimishan lagok kokasit akot eng tuguk chemastootin eng oretab Jehova. Ache ko kisigik kokilechech eng kainetab lo. Amu tachatechi lagokwok sikonerekso. Nyolunot ko kisigik chekingen akobo maketab Jehova korok. Asiyekinai makaneb Jehova keboisie kinete lagokyok. Kale opai ichek eng kotigonet ak eng katounetab Kiptaiyat. King'ololchin sigik che Kristianik kelechin opai lagokwok eng kotigonet. Onet ichek eng kateunet nebo ng'o? Nebo Kiptaiyat. Moboisie kanetisiosiek ak bitonwekab biik. Singeng'alal rani ak kele ngot kong'war mama korokta kinde kabisa kebirchi tigongiot kele akoi kong'war mama korokta ngot komekasit sigindet angot ngamastaat. Lakini meche konai lakwanatak kole kaka Kiptaiyandetab lakwanatak ak Kiptaiyande ngongoi sigindet ko agenge ako nenyolu keut achek tugul ak kekasit notok. Ako ngot komitei kane mastaat ne kemake lakwet kwai ama akoesho kwai ko kaesho kwai amu kamach kosub Jehova ne inendet kosir kosubi. Kale bo iman kekasit Jehova kosir biik eng kitabut boisionik. Kaite tisab kole oyae boisiet eng chomyet eng chomyetab Kiptaiyat eng Kiptaiyat ama eng biik kou eng Kiptaiyat ama eng biik sore. So kamwawech kenai kele kaka achek ko kisigik ketinye jukumu nekeyai kinet lagok ak kitigon. Kotugul kochang boisionik chekelen lakwet achicha meai no achicha nonot kele aje tuguk tugul lakini makitindoi kanetisiet nekineti kele ine kera anyun kito nemakat keyai koni. Nyolunot ketinye kanetisiet nebo kipsengwet sigik ketach Jehova ketach Kristo konyetab nemiryenyi asikesich ng'alek chekineti lagokyok notok rashini kinet eng chomyet ak koker kipsengwet nebo agoi. Notok bikyok asomei kanetindet nerubei kotestai. Atinye ng'olyo. Oi. Lagok kong'ete kenyit ata akoi kenyit ata? Tos kile kenyisiek 18 amu eng korani kelen kakoek chito neo nebo kenyisiek 18 anan koteisebe kotokoi lakwa. Kenet leson ng'alal ako leson akobo ng'alechoto bo kenyisiek. Kale lakwet chi age tugul. Sigindet ngo sigindet ng'ung ko kikisichei ko kikisiche nakinye. Lakwet chi tugul ako nyolu kekasit Kiptaiyandenyo. Mitei biik che sigik eng borto ko ako mitei sigindet neo nebo tamirmiriet. Eng yutok konyolu kekasit sigindet nebo tamirmiriet ako sigik chebo borto
konyolu akichek kondochi tamirmiriet asobit konet lagok kwak chebo borto eng kandoiset nebo tamirmiriet. Ngetate samwalein ingot kora ngemwa kele lagok kingen achek kele lagok eng bitonwekab Kalenjin ko lagok chetomo chemite kwenutab sigik. Kokinyo kowal serikali kityo kele lakwet kowendi kong'ete kenyit nemining netai akoi kenyisiek 18 kekure chi nekakonyor kibandet anan konyor kiy nemuche kobarta kole much kokoet eng kenyisiek 18. Ko kora eng lagokyok chekitindoi komi lagokchik kosir kenyisiek 18. Ako makieshoi lagochoto kekure lagokyok. Imuchi kwo lakwet akoi kenyisiek kotunis kotoko lakwetab kaatak. Ki kawaida eng Kalenjin ko lakwet ko kibo bororiet, kibo chitugul. Kingen kele lakwetab kabanum no, matin kikotunis kengen kele kiketun kobo kabanum. Lakwani kobo kabanum kingen lagochoto. Kongenye kebe chebo bukuit komwoiwech bukuit netilil kole achek tugul ko ki lagok eng taitab Jehova amu logoiwek chemiach chekiketach eng Kristo Jesu. Ko nguno kanyokotikon sigik amu sigik kotindoi lagok. Komwoiwech Jehova kele amu achek tugul ko ki lagokab Jehova, kwakwek sigik chotindoi lagok otikon lagochoto koyanak akwek sigik sikobit koyapta sigindet atebetab lagok komwochi Jehova eng sautik. Ateshi ng'oliot agenge akine ale mi kasitietab it nebo komonut kora ko kakoekitu sigichu amu manachi kotoikose it komengechen ko imining inyendet. Une mutai kakoekitu sigik kotko kakoek inyendet neiribe eng koing'ung. Komi tuguk cheimuchi koteb eng betusiekab etunotenwa chemanachi kosirgei ak oleu kandoinatetab kong'ung ak baunatetab lagokuk. Ko kounoto kora komoche icheng oret neing'ololchini mutyonet ilechini ang'iyeba ang'ikorge une ng'oliondoni. Kosir yotok icheng chi nebaibin anan ko tilia ngo ka mama ngo ko ng'o nyokomuch kong'ololchineun kotokoshine ak itebe chi akine neo nebo ibindanywa anan ko chi sine netekisegei tugul ile une ng'oliondoni ngakemach sikesirgei ak boiyot anan kokorgei eng kiy. Nyokong'ololchineun chichotok asiokoshine tuwai amu imuchi kolechin itustusyo betochi yo amu manachi kakoekitu eng kabwatutik-kwak komach kit nekamache iyochi nengiker komanamegei ak maketab Jehova anan ko kandoinatetab emeng'ung anan otoiye tugun che kemoche ine lagok koba komasta age komoche kotokyi komasta age. Kashinet koron ak kondit nekararan koboto kasetab it kowendi sikowalak lakini ikose it kora akoi tun kwole bekwek lakini kakoterit oleu kanetisietab kasetab it eng betusiek chekakoekitu. Kongoi mising. Kitaje chito nerube. Kongoi. Kebeberta neking'olole eng yutok nebo rani keng'olole kotikonet eng sigik. Kakeng'alale eng kebeberta nekenete Cheramaru akobo lagok kokasit sigik. Une anyun kotikonet nesire Paulo eng yu eng sigik icheket. Eng kitabutab Efesoek yotok kakisomani kurget 6:4 ak kitabutab Kolosai kurget 3:21. Kokang'alal Paulo eng yu kole akwek sigik komotachatach lagokwok asikonerekso anan ko sikomeyo mugulelwek kuye mwoe eng Kolosai. Ako kole oku ichek eng konetisiet ak kotikonet eng Kiptaiyat. Kou yemwochin Paulo lagok kole okasis sigik ko king'ololwech ichek ko ki sigik kele ara une anyun ole keriptoi atkan kora kong'ete kabutet nekikobit yekingobit koit eng ng'ony kobit tuguk oeng'u eng kapchi mising eng kebeberta nebo boisiet noe sigindet. Mi che ikorgen ipkolop ipkokulut kotko mutai koyakitu lagok nemami kiy nekergei amu kakiywei lagok kele ha kikosomonso ara ngoking'ong'omekitu ngochang tuguk cheingen kosir chongen. Koiywei chito lagokyik kotko namchi gaa anan kotich lagok kotko yakitu lagochoto. Kebeberta age ne kong'wan kora neya kosir notok
ko nekakolkolit chito ipkosarng'ony lagok kebolchin nekiwoke lagok ipkotomimenso anan ko kasit amu kaiweisiet nebo kolkoliet ko mutai kakoistogei lagochotok makomi kelung'ung anan ko kakoekitu konyi simoloik ko makomi kiy netaitai amu kikeboisie koromnotet. Tuguchoto oeng cheiteu Paulo amu mesiek chekingesire barwani ko ki betusiek chekikoromen che akot ing sigindet ko kitinye kimnotet neo ak kolkoliet nekimuchi kobai lagokchik kopar kokanyit. Kiip kong'wan akot mising kosir akot kimnotet nekitinye Kiptayat eng otwogikchik. Ko ngosire Paulo barwani osire akobo koromnotonoto kimi amu kicham komi betusiek chekikoromen. Ng'oliot as neng'ang'alale Paulo eng yu ko kole kinyo Jeiso kokon kotikonet eng kwenutab kaniset. Obwat ole eng kanetisioni bo lesson kokinetkei keng'olole tetutiet nekitet kipsengwet asikobit kowek kabutet ak bistoet nekikabit eng kipsengwet yekingole kipsengwet bwo akobo ng'ony amu kakonyo bunyot olo eng luget nekitoigei eng kipsengwet. Nyokong'em kapchi kotoiyo kapchi kongyo kotoiyo Adam ak Hawa nyokosub ng'alekab lagok kotoiyo werto ni Kain ak Abel akong'ete yoto akoi rani kong'en kole ngabou kapchi akabai abou ngelelnatetab lagok eng sigik anan ko kolkolietab sigik eng lagok ko kakobunjo. Kounoto kokamwa kole kinyokokon kipsengwet kotikonet ak etanutik ak arureiwek cheimuchi kowech kabutet nekiakobut kabut eng ng'ony komugul asikobit keyai lagokab Jehova cheiborto torornatetab kipsengwet. Kounoto ng'alale eng yu anyun Paulo kotikonet neitikoni sigik kolejin okui ichek eng tolosiet ak kaiweisiet nekiiwei Jehova. Ngano komakilobu amakiboisie koromnotet ako keboisie kanetisiet ak kotikonet sikolitititu icheket. Ng'oliot nekitoretech eng betusiek chikosirto ko kikitinye sigik cheechen, kikitinye senge, kikitinye gogo, kikitinye agui ko kingap koneti lagok ko ngiker kanetisiet nekicham kotoreti agui ak gogo ko kitinye kanetisiet netienchin lagok nechome lagok nemwochin kolejin oye kongoi boso, kongoi boiyot, kongoi ne ko ngonet lagochoto kokoseit amu chamet nekichome lagochoto. Nengoit gogo ko kimiti kochinet nekitinye ak lagochoto ko kit age tugul nekenet kokoseit. Ngobit akine ng'alalet ng'oliot age ngap kobit koek kaimutiet nekicham komi ko ngap koek chepyoset nelejin lagok kany koit kon sinyamwochi, kany koit kon sinyamwochi. Kotebi lagok ngotongoker kwan koiwei amu kakileji nyamwochini sikopirin kabisa. Koek bunyot boiyot eng gai akokere akiche kole ngalen kwa safari mami kiy noeni ko kairengei chepyoset anan ko kwondab gai kotko mutai komakokosini lagok ako itiche kimnotet nekikonin Jehova koi sigindet iker kong lagokuk ameai boiyong'ung koek bunyot nengoit kityongonik keiyesta amu kait chito nekakokoromit. Unoto kora kwan ko ngap komi kwandab lagok netala komoche kokolkol chepyoset komoche sikolejin kany korok koit komet siaro komoche koek sigichoto tuwai ako ng'oliot kora nebo komonut ko kit nekakokosyinechi sigik kokosyin tuwai simamwa age kotokyi komasta age komwa age kotokyi komasta age sikobesyo ak lagok ko ngemutai kepolchin amu ngap kong'omen lagok ingen kit nengosom rusa kwan eng kiy koete kamet kwonin anan kotaune kamet kong'esyo kamet nyokwo kwan kechomchin kolindo ko ochomiechi kit agenge tatyo ko ingobit ng'oliot nekanyikisit ing'ololchi osotiong'ung anan ing'ololchi moning'otiot asikobit konyo ng'ony kitikin neregek sikoit otepche ng'ony ong'ololchini lakwet kokakobek neregek tatyo kelechi makiundoin eng kit nekaiyai uni kit nekakwaak ko kit nemang'une noto kerkong'et neinyoru ko kikile matin kakobek neregek ko malasima kenerech sikeker kong lagok
ako iker ile akere kong koyap kosubkei ak kit nekakoyai sikobit atoret sobondanyi, lakini malasima keboishe neregek ako keboishe kakuyetab walunet nebunu kerkong'et nemang'une kit nekakwai lakwet sikonai kole kang'wan kit yemakikasit. Amache awang'une kit agenge eng yu. Kale sirutik chekasir kwondab White eng yo, kikur kamuktaindet Jehova kwanishek ak kametishek asikobit kobor toronatetab Jehova ak itondab Jehova eng kapchi. Ako makoboishe kerkong'et nebo kolkolyet ako koboishe talosiet ako tonone imanda sikobit kochul lagochotok kokerkeit ak itondo nebo Jehova. Kounotok eng koek kapchi age tugul ole ibortoi maket nebo Jehova ak tononet nebo ng'atutikab Jehova eng oretab talosiet. Makone Jehova keboishe kimnatetab kolkolyet anan kemete kouriangan kapchi kot koek lagok chemakongen kiwoto ako ngoek chemang'une chomyetab Jehova. Amache ameto kebeberta notok komi ng'olchi netesei kotomo kebe mwalmoiyot nerubei. Pastor Lilian testai. Acha kamache amwa ale kongoi amu kamwa pastor koborwech ng'alekab sigik koba kuutinak amu ole kikietundoite komang'ololdos sigik komite kwanda komite kamet yu. Ako nguno sigik chechang ko chekikosomonso kikoba kasisiek igere kobendi lagok kimasta ni ak kimasi kourerene sigik atya tun koek mwisho kokakoekitu kobit lagok chekimanyor yani ketech eng kutit agenge kobendi kotesetai ng'alechoto chekikure eng Kingeresa ko manipulative akot eng ole bo kapkasi inyorchini biik cheyoe kounoto muchesonoto nekicham koyoe ko lagok. Koi kamache atesen kongoi Lilian pastor. Makomi senge mising ako makomi gogo. Ki mising ko kitepche lagok chechang ngap gogo. Ko kikochin gogo atindonik lagochoto koneti atebet eng mising ko tibik lekiteptoi. Ako mising ko king'ololchin akobo atebet ne mutai komuchi komeng'is lakwani akotun konyor manung'otiondenyi eng oret nekararan. Angot murenonin anan ko weritab kabanum ko ki mising ko ki gogo ak akui. Ko amu maketindoi bichotok anyun kelyochini bichu kikosoman ak kelyochini lagochu chok chekikesikyi ibinda nenyonet. Mising ko biik chekikomanda sang anan ko biik chemi gaa ngolin kora. Amu ikere kamuta kakoet lakwet kou yekamwa pastor. Koetu lakwet konyor chepkondok akwal karit nyokotekwo kot sigik. Ko mutai sigik ngoker kiy nekalel lakwanato komakomwoe kiy. Kokase it kityo kole kemwa ne wanum. Angot ami kiy nekemwoe komakomi kiy nakete muchi kong'ololi ng'alek chenyikisen sigikchik akomwochi ng'alek chemuchi kole ngokas sigik kong'wan lakini muitoi. Ko ikere ile kocham akere ale ite kasarta kora nekeim sigik kot komionso sigik akobek sigik alake chechang amu makokere tuguchu kotesetai kounotok atebet lagok kakowalakis atebenwa ak itondonywa kakomach kowalak kosir betusiek chekiche. Kamache aker ale awang'une ale kongoi eng chakaotes. Kangimwa akuya gogo ak atindonik. Kokot nguno komelen walakse ng'oliondonotok. Onginetkei keboishe atindonik. Onginetkei keboishe akot ngot komi mastaet nekibit anan ko nyalulnatet nekibit. Ak kit nekerkong'et nekinyoru eng betusiekab mining'ateng'ung imwochi akichek lagok konai kole ngeyai kuni kouni kitun koigeni ak koigeni. Kokase lagok ipkonai kole angakomwa baba kakomwa mama tuguk chekakibet eng lelutiet ak sine atindonikab korik alak. Ng'oliot age kora ko kanetisiet nemang'une atebet neiborchini lagok kora. Ngo tugun chekiboishe keboishe tugul. Ko kit nekelechi oyie makiyoe kiy kile kunotok ko mutai ilechini makiyoe ak iyoe inye. Kounotok ingobit
atebet ne eng tuguk tugul che iyoe ko makonetisiet ne kineti kityo. Ako eng sobeng'ung tugul ko kabartaetab tuguk che imokyini lagochotok kwai, kokerin inyendet kosubun amu kere atebeng'ung ne kararan. Ng'olyot ne kamoche awang'une kora ko ngot ko mami koshinet eng kwenutab sigik ak lagok ko kasinit kote kotoi komukoksei. Ako ye kakomanda komakoiwein. Kit age nebo komonut kora netoko kanetisietab sigik ko boisionik. Ngap komi boroindo nekenome kebubungchinigei boisionik achegei akoi tun koit kolilnot anan koit nyat. Komutai kiser tuguk amu kimainet boiyot lagok ole kimuchi keboisioito tuguk. Ngo tugun chebo ngo tractor neketinye ngo ka imbar komoche ibutyi kebeberta akilechi batyi anyun wes iker ile une inai ile ngomayan ng'eteni eng kabatisiet komayan eng tuga komayan eng mung'ara iropchi boisionik kunotok kotoko kebeberta nebo kanetisiet. Simutai ngondaitu achonyo neya komakinam kewas tuguk amu kimakongen lagok tuguk chekiyoe, kinome boiyot tuguk eng sheria ama machamchin chi kot komarip. Ong'emutai kealda mbarenik ai tuguk tugul amu kimainai lagok boisiet. Kou notok kotikonet nekimuchi keku lagochu eng imanda koborchi boisionik akokochi chi tugul ndakilen trust silechi ngwewe bibwa kikile uino iker ole karipto tukchoto itesyi. Ko ngomaai kunoto ichuchuch ko kakonai kole kwalel eng yo ko mutai ngobendi ole kaba anan koit nyat kochutin kotononi kong'ung nematinye kaimut age tugul. Kou notok kora osotio apchei iborchi boisionik tuguk akinet kamet akichek tuguk alak chechang. Ngap koit betusiek alak che kasirto chito sikelen oye king'o nekiyoche boiyondoni, oye kimi ng'o nekitinye kiy nebo boiyondoni, kokase chito kole mengen Asista betusiechu kolugui chitab asis ngasine kabubungchigei myat akine, lakini kotun kecheng'oti kelen oye kingen ng'o ne myonone ko ka tuguk che ing'ete akinye boiyot ngilen ngosom chepyoset iker olin korok inemu ngotit ko yote tun koimutiet nebo kwong'ut nemengen ile lion iman ibicheng okiliot ile ngande okiliot ko kikobit akichek betusiechu kimyet kimwa arap Kimeto kong'et akine okiliot nekikanet konde koba taban oli mami chi age neingen. Ko ngonai kong'ung kanetisiet ak kotikonet nekararan eng oret nebo ng'omnotet koekitu lagok nemie. Kongoi toche mwalimuiyot nerubei. Kongoi mising, kongoi pastor amu kaikonech sisin akobo sigik. Ameche awo kebeberta nebo kwaeng kasi nemwoe akobo otwognatet eng betusiekab Paulo. Kimeng'is Paulo akisik eng baunatet nebo Yahudik. Paulo ko agenge eng kwenutab Yahudiot nekikasit logoiwek chemiach. Matin inendet ko kiboisie komi otwogik anan kimite baunatet nekibo Romanik ak kimi baunatet nebo Yunanik. Ko amu kiet akoner Paulo eng betusiek chotok ko baunatet nekibo Romanik ko kikim ako kiboisie sharitab karnet baunatet nekibo betusiek chotok chekibo Paulo. Ko kingosir Paulo eng ebesoek 6 koitetab 5 kotaune ng'olyot nemwoe kolen otwogichu okasit ichek eng kiptaiyandeng'wong eng borto. Koye okase it Kristo eng kaiweisiet ak botanet ak eng muguleldo agenge. Ko ngomwoe Paulo komwochin otwogik chekakosik chekakotach logoiwek chemiachen amu kingotoi kwamda Paulo logoiwek chemiachen kokosik kotwakwek akokur biik cheki Yunanik ko ki biik chekitindoi kanamonik chekikisoman eng barwetab nekokisomane eng kitabutab boisionik anan ebesoek. Ko kingakosik bichu kobwa kanisa nyokonyor Yahudik. Ko Yahudik chekinyokonyor eng kanisa ko ki Yahudik chekitindoi atebosiekwak ako kitindoi otwogik chekimite kwenunwa. Ko ngebe atindiot kitikin sikobit kekuye atindiotab Paulo ak otwognatet eng betusiek chekiche ko ki Yahudik ko kitindoi otwogik konyil 7. Ameche awo eng chokchinet.
Kebeberta agenge netai neotwognotet eng kibo Yahudik eng betusiek chekiche ko biik chekiegu otwogik amu kaba luget lagokab Israel. Ako yebendi luget koterteris. Ko biik chakiterter luget komi biik lulenik chekikimutu. Ko lulenik chotok kikimutu amu luget ko kinyokotebe kelutab kandoik anan baunatet nebo kapchi nekilen anum kakemut otwogik oeng, anum imut katwogik somok ibirib amu kakilul lagochotok anan kilul bunichotok akemut icheket koek otwogik. Kebeberta nebo oeng inyorchini kitabutab Taunet 14:21. Ko eng Taunet 17:12 inyoru otwogik chekimite kapchi. Eng otwogichu ko kikioldoi. Ko chi nekakialda amu katindoi chito besendo. Kwalda lakwet anan kwalda ki neu nesobe. Kong'et Yahudiot amu katindoi besendo koib. Kekure otwognotet nekibo koyotok. Kimi biik chekikisichei cheki otwogik eng betusiek chotok chekibo lagokab Yahudik ako betusiekab Paulo. Kimi biik kora cheki eng kakwai lelut. Lelutiet nekakwai chito ko kikimwochin kelech ibiegu otwogindet amu lelutiet nekaiyai. Kenam inendet kotebe galutab sikobit kogen betut nenyoru inendet kerkong'yet koeku otwogindet. Kimi otwogik kora eng betusiek chekiche chekaesho chito chekalipan melekto anan ko kit nekikakiib. Kikeyai besendo ko kasarta nebo besenotok ko mailipan. Ko betut nemailipan besenotok ko kikinomin iegu otwogindet anan nyikemut lakweng'ung sikobit kekoito otwognotet nekitindoi ipkoek lakwanotok otwogindet eng betusiek chik. Anan kot komi chi nekakinyor kakwai ki nekamokobwotyin kwai, obwotyin sirutik chetililen eng betusiek chekimite Elijah ko maotiot anan ko Elisha. Obwoti chicho kikapkotil ketit. Kotokotile ketit kochunda karnet nekatile ketit akobar chito age. Ko yeito nekabar ko kiloboti chichotok kocheng'ei lekiung'egei. Ko ngipkounkei chichotok kekure otwogindet amu kaai ki nekamokobwoti kwai akakobar chi. Ko korotichotok ko kikibendi kebwoti kele eng lelutiet nekakwai chichi koya akonyoru yoitiet. Ko eng betusiekab Paulo ko kinyokong'alale Paulo kele kitindoi otwogik chemite kwenunyo ako kristianik. Kimwochi akobo Timotheo yekaab kityongon amu makindoi kasarta nekimwoe. Eng betusiekab Timotheo ko kimi chi kandoindet nekikure Onesimus. Onesimus ko ki otwogindenyi ko ki Timotheo. Ko eng kasarta age ko kotigon Paulo komwochi kolech okasit anyun komwochin Timotheo kokasit Onesimus ne kiptaiyandenyi amu kakoyan logoiwek chemiachen Onesimus ini anan kakoyan logoiwek chemiachen Timotheo komwochi kolech kasit kiptaiyandeng'ung eng kiptaiyat. Ko kiptaiyat eng yu kokanyokoi Paulo komwochi kolech kristianatet nakiyan ak logoiwek chekakiyan eng taitab Jehova kekoseit kiptainikyok eng oretab kou yotakikoseit Kristo Jesu. Kokanyokoib tilyandit nekitindoi eng Kristo Jesu keibchi kandoik cheindoiwech. Nguno ng'olyononi kokergei ak kitindoi kandoik cheu MCA, kitindoi kandoik cheu MP, kitindoi kandoindet neu president, kitindoi kandoik cheindoiwech eng olimbo gaa. Ko mutai kandoik chotok kobwone kanisa anan ko governor anan ko senator nekitindoi. Kiiptoi ano bichotok? Kikertoi ano bichotok? Amu ngomwoe Jehova kole matikakwai ki nelelat bichotok. Ko eng kasarta age tugul ko makiwolu ng'olyot neng'wan eng icheket amu tapkwai kandoindet kito neikere ile uye makararan ako malitit. Kokanyokomwoiwech kristianik kele kiteptoi ano achek ko ki kristianik eng kandoikchok chekitindoi. Kilyochini kandoikchok chemi kanisa. Kitindoi kandoindet nebo conference, kitindoi kandoik che pastaek, kitindoi kandoik che boisiekab kanisa, kitindoi kandoik chebo Sabbath school
anan ko kandoikchok chebo deacon. Kikostoi ano bichoto yekamwoiwech ng'alek anan kikertoi ano bichoto kot kolel kandoindenyo nebo conference nenyonet anan kolel pastayat anan kolel boyotab kanisa kekertoi ano bichoto. Amu nguno kimuchi kemwoe kandoinatet nebo ng'ony ak keutye kandoinatet nebo kanisa. Kiriptoi ano tilyandinyo ak kiptainikyok chekitindoi eng kanisa eng Kristo Jesu. Sikobit keker icheket ak kenam icheket koek biik cheotwogikab Kristo ak kekotach logoiwek chemiachen eng Kristo. Amu eng kiptainik ak ichek komatkondochi icheket chekindochin amu nguno ko kandoindet nebo conference anan ko kandoindet nebo pastayat anan ko boyotab kanisa komanyolu koboisie sharit neng'wan nebo karnet yeindochin kristianik ak kasubik chekikoyan logoiwek chemiach. Tugul konyolu kotoune Kristo ko ki kiptayat anan ko kandoindet ing'olochini kristianik ak kong'ete akichek kristianik yekoseit kandoikwak kou pastaek anan kandoik cheu boisiekab kanisa chekitindoi eng kwenunyo. Amu eng betusiekab Paulo ko king'wan amu kikiboisie sharit. Ko kingotach biik logoiwek chemiachen ko ki Paulo nyigisindo mising kotikon kaniset ako ng'ololi siko koyan eng mugulelwekwak makeboisie ikero kandoindet istobot ak ibotan eng muguleldong'ung. Iker kandoindet eng Kristo Jesu, ngeker kandoikyok eng oretab Kristo ak keker chekindochini eng oretab Kristo kotangusitu mugulelwekyok yekiyoni kurset nekikekure kele achek tugul ko kikikergei eng taitab Jehova. Eng kipsengwet komatun kimwoe kelen ki pastayatab anom, ki boyotab kanisa anom. Tun kipsengwet kekere kele ata chekikotach Kristo, kekere tugul eng kondab Kristo Jesu. Ko ki koyonik eng kayanet nekikiyan Kristo. Matun keleweni kele ki pastayat ki kandoindetab conference ni anan ko ki kandoindet nekiribe biik eng kanisa kuni anan ki kandoindetab emet eng taitab Jehova kekergei tugul. Kamwoiwech Paulo kele katigonet ak logoiwek chemiachen ko kikotangus mugulelwekyok sikekergei eng oretab Kristo Jesu eng kayanet eng Kristo Jesu. Ayo mi chi netindoi ng'olyo. Koy kaki kityo ndakamache alitit koin uyo kakeng'alale Onesimus nakile Onesimo. Ko ki actually Onesimus ko ki otwogindetab Filemon. Wait, sorry. Unoto. Ngomatinye chi kiy netesei atesetai eng yoto kibendi kosome kasi nemwoe kole otwogikab Kristo. Otwogikab Kristo. Kakero anyun eng kanetik chekaba tai kakemwowech akobo tilyandit anan tilyandit nekitinye lagok sigik ak tilyandit nekitinye sigik lagok. Ko nguno anyun komeche komwawech Paulo tilyandit nemite eng otwogik ak kiptainikwak. So ngemwa kele otwogin ko ne nenyone kabwatutikuk? Kakimwa kele otwogindet. Kingetau kitabut neben Efesoek ko kikaintroducenkei anan kimwaitagei Paulo kole Paulo kimonjororiatab Kristo. So ngisoman eng bukuinik cheterchin ak cheterchin translation komwae kole kimonjororiot, komwae age kole otwogindet. So kakero eng yutok kimeche kenas kele ngemwa kele otwogin, chi ne otwogin ko ne nenyone ing kabwatutikuk. Ko tuguk che kwanyoru eng yutok ane kakemwa kele chi ne otwogin komwae akobo kekere sasisiet, ketyekchi chi ng'ony, yaitiet ak tuguk chotok tugul chamuche ae chito nemi kikerchin chito kekerchin ng'ony. Kingen echek tugul kele eng sigik ko kakiro tilyandit netinye sigik ak lagok. Kengen kele eng kapchi ko sigindet ko boiyot ko kobortoi Kristo komitei ng'atutik chebo kapchi cheketete akomi atebet nebo kapchi. Koboto notok eng sigik kobortoi chamyetab Kristo anan ko kali mising chito komi tugun chelononi lagok. Kou notok as akichek eng otwogik. Otwogik
ko kakesoman eng yotok kelein kakiro eng yotok kelein meche koborwech Paulo akobo otwoknatet ak kiptainik ole tilyandinwa nemitei. Ngemwa anyun akobo otwoknatet ko maibwech kabwatutik chok mising maship kekere tilyandit nenyonet ak Kristo. Ngemwa otwoknatet kingen kele achek tugul ko ki otwogik ako mi kora kiptainik. Kitinye kiptainik chok kiboishei ako mitei that hierarchy. Mitei neo, mi manachaek, asikomi sikemi ole kimi acheket ko ki otwogik keboishei. Iborwech Paulo eng arorutiet nelel kole biik chetinye otwogik koribe icheket eng tegis ak mieindo. Iboru otwogik komang'osyingei torornatetab kiptainikwak. Male Paulo amu kakobit kakero eng araki nekamwae ale ngebwat otwoknatet kibwoti biik chekityechi ng'ony mising anan ko biik chemakimake kiy. Lakini iboru Paulo eng yutok komeche kobor kole ngakimi kunotok komale Paulo anyun ngobek anyun otwoknatet ako king'ololchi ichek kosich tilyandit nekararan. Ngesoman kokeny eng Epesoik kakesoman yotok akotoketyini kora komwae kolen Epesoik 6:5-9 komwae kole otwogichu okasit ichek chi kiptainikwok eng borto, eng kayweisiet ak botanet, eng muguleldo tugul kou ye okase it Kristo, ama eng otwoknatet nekikere kou cheiboiboi biik ako kou otwogikab Kristo. Oyoe maketab Kamuktaindet eng muguleldo, oyoe boisiet eng chomyet kou eng Kiptaiyat, ama eng biik. Ongen ole kiy age tugul nemie neyoe chi age tugul kotun toche notok kokeny eng Kiptaiyat, ngoratat anan kotyagat. Akokwe kiptainichu oyochi ichek akokwe kou notok amu roshini ongen ole mi kipsengwet kiptaiyanwa ako neng'wong amami eng inendet titiyet nebo biik. Kakomwawech eng yo Aramaru kole eng kiptaiyanyo kokere achek tugul ko kikergei tugul, mami chi neketiti kelelion. Kale makee Paulo otwogik che kristianik kokasit kiptainikwak akobois komie eng muguleldo tugul. Kingen achek kele kesistosi nguni, kingen komi biik chetinye otwogik eng gaa. Itinye cheplakwet, itinye chito neboisheun eng imbar, ko tilyandit notinye kou ne eng yotok? Tos ibortoi Kristo? Tos ikere chichotok ko chito nebo Jehova akine? Ko yekasin it akine akoboisheun otwogindeng'ung, ko tos kwae boisiet nekararan anan akot achek ko ki kiboitinik, tos kiyoe boisiet anan king'oshinigei boisiet nebo kiptainik chok. Kale notok konetech kesich kasetab biik akocherech kora. Mi tuguk mutu chemwawech Paulo eng yu ngero, kale inyeroti Paulo kiptainikwak koek kiptainikab ng'ony, kotorchingei nebo iman ako kiptaiyatab kipsengwet. Makat kobois ichek koboto kayweisiet ak botanet eng muguleldo nebo iman kou ye okase it Kristo. Tos mi chi ne tos kotes eng yotok? Kebois koboto botanet ko ne kayweisiet neu ne notok? Ng'etich. Abwoti ale ng'ololi ng'oliondo ya kemwa tinyech chekitinye biik chetoretech eng boisionik. Kimi ortinwek aeng'u eng yutok anomyo kit nekang'alale mwalimuiyot nekabo tai ak nekaing'alale. Ko kimi ng'atutikab serikalitab baunatoshekab betusiek chotok. Ma otwogik ichegei kityongon amu nguno ko kitinye ngang'alale kitinye meiwot. Ko meiwot kangoro ko chi nekikasho kotoi kobois amu biik chok kimatobirtojingei tugun
kiboti mbaret kikibendi kityo kabungui kekol beek tugun che ngeringen lakini ko kimi biik che kiborye mbarenik ichek kele meiwono maiwot chepkoiroret. Haya, mito otwogindet, ko otwogindoni komuchi koboisien kwo korikab biik kwaat boisionik kondaras. Haya, ako mi nguno as kimonjororiot ko neratat no amu ratat koboisie kotokomi kenyisiek kyik chekikirat. Ak komi as nguno necham kokure psikis mutworindet. Ko nekit ko nguno ko no kabisa ko otisienyi kotisio akoi. Ipkosich lagok konam lagok otisionoto akoi amu kikisich akesikyi lulenotet akoboisio akoi nemami mwisho nenyi. Ko eng kenyisiek chekikunotok ko kimi ng'atutikab serikali chekikisir chekikoromen nebo kwong'ut ako kikolkolen kiptainikab bichotok chekingap kobir akopar ak ipkwal alak nyokobire kopare kolal kunoto akoi. Ko kiyochei kobargei Paulo ak serikalit kochi luget otwognotoni ak ng'atutikab serikalit koker kole mamuchi koboisie kipsengwet no kilen kitesyin ng'omnotyo nyokochut orititab kapchi asikobit kong'ololchi otwogindet ak kong'ololchi bounindetab chichi kiptaiyatab otwogindoni asikomeng'is komie eng chomyet ak tolosiet. Kot ko sarabuton ng'atutikab serikalit chun kobek baunotoni kebou biik amu kabun orit sikobarbarit eng yekakobarbarit kolul. Ko kimoche kole komeng'is eng oret nebo chomyet kot komutai kiit otwogindoni boisie ngai koike lakwetab kai akong'et akine kiptaiyandani koike kwanda nebo chichi otisie ngai. Kobit chomyet nekawal chomyetab kipsengwet baunatet nekibo emet kot ko kakobutok kiyotok amu kakomeng'is bichu eng chomyet. Tebutiet achek chekitinye biik chetoretech boisionik une ole keteptoi ak bichotok, tos kimi eng tolosiet kot komutai kele kikotebi lakwat eng gaa kot kitunisiechi anan kikebutyi mbar anan kikeliochi ako kikotebi koike lakwetab kai ko kikotebi akine kot kokere kot bichu kou sigikyik amu kakirib komie. Kotoi katebetab Jeiso eng meng'atosiekyok kele kiketebi komie ak bichu lakini tia biik chekimuchi kebendi kanisa tetinye was cheplakwet ne ngokeron eng yun kotoi kobotan kole kikoit karit kolenji oli kikoit mokoriot keyesta kesariakta amu ngetuitu ak kolkoliet anan kele acha kikoit kwenetab chepyosoni mokorionde korom nea. Ko mutai kekwong'i kele obendi kanisa ano ne mamami atebeng'wong kokergei ak Jehova nito omwoe. Ko noton nemoche kipsengwet kobarta kalunet nebo boisionikyok akot eng biik chemi meng'atosiekab korikyok kot konai Jehova akole amoche awo kanisani kinai kai amu ibortoi Jehova ako kikwa bichu boek lakwetab kai akokerin akine kou sigindenyi ne mutai itunisiechi anan akot ikoite inget ile lakwenyu kokakobarta logoiwek chemiachen. Kongoi. Kongoi mising amu kaimwawech eng yoto. Kebwotwo kimi betut nekikawe gaa betut age nguni ak family nenyu. Ko gaa oli komakitinye cheplagok achek. Ko kingawe gaa ko kinyigis boisiet nekiatinye ko kikisich cheplakwet. Ko kimi betut age ko kikitinye toek chechang. Ko karo lakwani ale kakong'et. Karon ang'et anendet ale ngawe chaik. Tomo anane koboisiewo chito kiana amu aboisie ang'et akait tuguk chun kole kou yekiyoe ngoli. Komang'et ale nguru lakwani. Ang'et akawe chaik kong'ap kong'et lakwet kakikotobon nea sabu alechi kalya. Kolo I'm sorry kaang'et karo alechi weke biru. Alechi biru alechi ikere ko lakwani koking'am kikatar form 4. Ko kiaker ale lakwani bo chi boisie korotik akine. Mamelen is kele ketinye kiboitinik sinyen komolen ole kimakenwa. Kibut kikondochin kityo kel ne asikomatinye tuguk chetinye alechi ikere ibiru
abois ko kingong'et baadaye ko feeling guilty na amwacha koyatepte asalechi kere ndikitinye kasarta takiwe sukul akiaro ale ing'om kabisa. Ndenyoru nafasi iwendi sukul kabisa. Kiacher lakwanatak kingawege kotun kokisomo kiakochi. Ingen ile kikwo lakwanatak sukul akobo cherset nekialechi imuchi ing'om kabisa. Imuchi ndenyoru boroindo iwendi kabisa bisoman. Kipkosoman lakwanatak kiwekwa kongoi baadaye. Kipkosoman ako mwalimuiyot nguno. Ko kikertoi ano kiboitinik chekitinye? Kiuse, kiwoge, kiye kityo kipkel neya amu kiegu inyendet neimuchi isir amu itinye rabinik. Itinye rabinik cheimuchi ikochi chichi. Tos inyonyosoni? Tos kere Kristo eng sobonwekyok? Kikeker bichotok kendoi ng'ony iman amu kangamwa kale ngemwa otwognatet ko ne nenyone pikchaing'ung. Ne pikchait neikochini kiboityong'ung. Na iunun tuguk, na mwetun ngoroik. Iwire karait, iwirchini ngoroik, itoreti eng betusiek alak chememuchi akine, akot yamyoni imuchi ikochi rusa akine. Eng oli ko kiotwogik akichek keboisiechini biik che echen ko ngap kosirwech kartasisiek ngiyai nemie kosirun kolechini kongoi koyai boisiet nekararan. Tos kiappreciateni akikochini bichotok kongoi ko kakoborwech tilyandit nekakomwowech eng yotok Paulo. Ko kibortoi chomyetab Kristo. Anan kekere kingen kele kitinye tugul kiptayanyo eng kipsengwet. Ketorori Jehova makoi kong'et otwogindet kong'oshigei eng kasit nenyonet ako kikere tugul ketinye kiptayandenyo nekiote Jeiso Kristo. Kamwa eng Petero noto Petero nebo netai 2:19 agoi 20 ko lokwek cheotwogik okasit kiptainikwok eng kaiweisiet tugul. Machemyachen ak chetoloen kityo ako okasit chekolkol akichek. Amu chamakse nitok ngot komuita chi eng arakenosiek kobwoti kamuktaindet. Yekinyalili amayai kiy neya. Amu tegis ne ngot oyai tengek akebirot akomuitoi. Ako ngot oyae nemie akonyalili akomuitoi kochamakse nitok eng kamuktaindet. Ameche chi neng'alale yotok ngokwek. Abwoti ale kora koteshi yotok ko akot akichek chutok kiboitinichu kokale inyumnyum kora ngot komi tugun che nga mana chi iwoitoi kobun taban olo simamutai iribe boisionik iman ako ngap kobetyo beek, ngap kobetyo tuguk alak, ngap kobetyo ne ko kameboisie akinye ngayanet. Ko yotok iwendi simutai kabetyo tuguk kotoi kolkoliet. Ngap komi man biik alake che mana chi kotomo kokuyo tilyandini kole kanyolu oit kiboityondoni boisieiwo ku lakwenyu ak atoret akine. Ko eng tolosiet neitinye iote kuyo ingen ile aote Jehova. Amu boisienin Jehova kotok lapkeiyetab kipsengwet nekiyan. Komuchi mutai koker chichi kole ango chi netala chichi, ango chi nekararan. Ngemete kengyo kole alen atech nyokole oye oronik nekobet. Kowek ko ki chepkonda nekikasaita kole olechin acho oye kokoigeni anan kakolela kikile kole oye kakolela kikile oye asome nyoetab kat. Koker kole ngoimuchi kowich koyan ine kot akine. Ko akot nekikolkol kowendi kot korung'uny ko kakoker atebeng'ung kole ikristianin anan ko mana chi kingipisire kasi isilechi oye ane anyun asome kotep kole awendi kanisa Jumamos alion. Ongeker atebeng'ung kokere kole ayani chichi amu kinyoribwo tuguk. Ikere akot nguno ku Joseph ako Jacobo kokingwo ole kiwo kobois kiberur koyotok kot konai chitab kokwonotok akonai kokwet komugul kole kong'etetab konyo chichi koi kokiosop koyanun akotiogun tuguk tugul akoribin amu koker kole iyanat. Ingoike akot akichek kora chekiegu chekiyoni asikobit koisto kokimis nereknatet ak bounatoshek kolkoliet nekatinye chichi amu kakosoman kiy eng oriting'ung.
ngates ngolyo agenge ale eng kasarta age ketindoi otwogik che bicho kikisir ko ngisir chito nga ko eng kasarta age tugul komi tugucho kikure eng Kingeresa incentives ko nga kwai boisiet nekararan lakwani nekikesiran ko chepyosa nekinyisir nga kakomwet ngoroik komie an kakwai boisiet ne ko kawaida eng kasarta age tugul keliponjini kelejini ra mayamin 100 anan ko 200 eng chumbo rabisiek chebo gaa ko eng kasarta age tugul meche tindoi muguleldo neikere akine chichi kosir yekanyo kweu boisiet ko ngiker olimbo gaa imuchi ire uyenyolili imuchi ilechi orai ngakonu ngot school fees chebo lakwet itamini atoretin amu itindoi kimnatet is kanyo chito nyokosemberun bandek kosemberun mbaret ya kosemberun kakoon ko nyokochobun mauek anan kotilun mauek anan ko nyokochobin kiwoteng'ung kokararanit anan kong'otun mbaret ko eng kasarta age tugul kepimonjini achek matin ko ki kristianik kelechini mayamegei ak chekile ako mengen ile une atebetab chichi ngolin kangonyone chichi komelen katindoi kiy kanyone chichi komeche toretet akine ko ngakoun boisiet chichi ikochi melekto nekararan ne mutai ngitwekchi chichi koitu haraka tabiker biik alak ngitwekchi komakoweksei amu ng'alek tuguk chekiyochi atkinye akimwochi ng'alek komakoi takowek gaa siker ngot korwae matepchi cheplagok chechang ko mising anyun mangen kocham amwoe kuyo chepyosok mising anale amu chepyosok konekite lakwanato boiyot matatebe ng'al chechang ko chepyosok komeche iribe kora ng'alek sichuchuch akichukchukan simewire lakwani mising kotile kotebi imwa ng'al mutai ngolen kotokosis lakwani komakokanyin ko ngiitu kityo kole kounye tugun anan ngimwochi kiy kolechi komwou lembechek lakini ngitiakake akirib lakwani koyonin ngokakoyanin kotiakak lakwani akoribun lakwet kioro pichainik cho kikende TikTok anan kikende Facebook nebire lakwet kabisa kobire korokto nenyigis ko ngoitu lakwet amu mang'ololi lakwani kai ko ikere ile kikoi lakwet kikokonyor kiberutik chemite borto amu betut nekebe boisiet kebire lakwet anan keete amitwogik maamis ko amu makomi tilyandit nekararan eng inye ak chichi kisir eng olimbo gaa ko ngetoretkei ko ki kristianik keboru mieindo chi nekanyokoboisieun anan ko chi neakwoun boisiet nekararan ibarte tilyandit nekararan neiboru kele mi Jeiso eng muguleldong'ung eng kiy age tugul neyoe. Kongoi. Etesinoto pasta koin biik chechang atkai tugul eng kristianik inyoru kristianindet kakasir cheplakwet ko angyasir cheplakwet kaine ko kashin kolechi kilipani chepkondok cheteche kile ngoka 1,000 eng arawa ko betusiek alak kang'alale pasta ng'aliotab incentive ikochi kiy ne kokayai kiy nemie ikochi inyoru biik angot nga kristianik alak komi betusiek che kakamwa Mrs. Torres kole mi betusiek ngap komakase komie lakwanatak koyai kasit ngap komabaibai anan ngap kondoi ko chi nemioni eng olin bo gaa nekalen kalapati baro kong'etin ko ngosom rusa eng wakatisiek chotok kobo kwong'ut ne amu kakikoshine kelipan inendet eng arawet lakini ngosom rusa kotundoi koweksei kelechi kaketilenin nyo betusiek cho kokewe gaa anan betusiek cho koimyoni ko kakitil chotok mutai kayai betusiek ak kakikoshin atkinye arawet ang yebilen iro biik cheyoe ng'alechutok ko kristianik ne noto ikose kolen chi chitab kokweng'ung kole chamteigei cham chitab kokweng'ung kole chamteigei cham lakwani kole chamteigei ngoek agenge ngong'ung ngoek agenge nengopche boisionik akot akinye iyae kebeberta age mekochini kit age tugul kwai asikoker kole kimite tugul boisionik kibagenge lakini ngotinye kotwokindet netonone eng taban yun asikotonon kityo neikere kakinde yu kindoi kabukyot kurkenib ak masin nyikinde motosik chekiune tuguk kurkenib kimasin nyikinde kimasta age eng masin mokombet so ngot komi lechop lakwani kimasin ko angot nda katilil kot kotieme kobuch kityo ngon buch amu mi yoto ko ngonyo kimasin kamite tuguk konam motosik koun tuguk chekakotililitu amu memeche iro kotononi buch ko twong'natet nemamite chomyet eng orit
So nginde chamyetab Kristo ritin yo eng cheplagokyok eng kotwogikyok koker Jeiso inendet koker Jeiso nengung. Koker Jeiso nengunget kokemutyi sabondo bichotok nekatemutyi yotwongatet nebo emoni ak menindo. Kongoi. Kongoi. Ameche akochi line Lilian 1 minute kityo amu inendet ko manager nebo a bank. I wonder how maana ale iriptoi ano kiboitinik anyun ko imi barak. Kongoi mising Eva amu ingemwa ng'olyondoni koi kele kikiptainik ko kora kabwati ale atinye akine chemogenik chemi barak. Ko ng'olyotab Jehova nekikokono kelyek chotonone anan ole ng'ololdoi amu mite rules cheile kimng'olole kouni ko kioker ale ngot kisub rules koagoi koek no igere chito ile kalya mayai kouni ko kioker ale ang'ololchini chito ko chito keng'alal anai akona ko yekakona keng'ololi anai ale ole teptoi ano kolyon komwaun kolechinin kanyone kouni sinyen kolya kouni akilechi ne netos aun asi succeed si iyai komie kolechin mongen kiy ale jo anget ale tos kinyoru somanet kouni tos isoman yu anan imeche kesoman tuwan anan acheng'un chito neiboru ko iborchi ko abwoti kikisira ole kioe kasi ko kingesira ko kimatokomi manager yoto ko nguno kimokomi chi neiborwo kolechino kou yu kasini kikikono kityo achunu kityo kolecho oroni computer neng'ung'et oroni kechereng'ung ironi ofising'ung aya testai akorochu biikuk ako ofisit noto wine kinekit keker mamwoiwo chi akot kele kakinekit keker kinginyakat biik alechi chamgei kikero biik kekerunon mi chambo miwani kole kokerunon ang'wany motwekchi ko kiakas alechi kekwai makosa anyoru kasini angouwo tos aweke ko kioe olokitoretegei akipasa kiek oldanyu nakilen ui closet oldanyu ko ki bathroom nawendi akipamwochi Jehova alechi kero ni kauni aitoi ano ko ngipaweksei ko kakobaibait muguleldonyu amu kaking'alal ak Jehova akinyepkeng'alal aker kowalak agenge eng agenge abalechigei kotoi ni kokakona komwochinin age nong'ololi koya akobo ane ngiptun kewal kele kaketuiyo yani states ngolis kou nguno kele Rift Valley ak Uasin Gishu ak ano kituiyo kekono atononchi chekakochang'a anyun kokeny kotok ole kinyotonondochi kemoche biik chitugul kele totoret boisiet amu kikotok boisienyu nekimaboisie ole kimoktoi kosirat lakini kiaboisie Jehova keng'ololdosi akalechini manget aloliochinin keker ole kamwaita ole ng'ololdoi kiwalundoitoi ako oli komelen uli olimbo gaa nekakomwa kiptayat neindochin kisubi ni ko kwelin kabisa kole maayae siliocho amwachini akopire simet kit nekikure direct dial yani speed dial ngotitindoi simeng'ung komiten biik nambarinik chekindochi biik lainda singimeche ibirchi mama ijir namba 4 kopirchin ko namba 3 koeba ngajil namba 3 ko kicham kotindoi kap human resource kopirchin kole kakomwa kouni akot alak kitomi alak lakini ko kioendi kora keng'ololdosi ak Jehova kikowalak chechang kotko kikonai kole ane kowendi kanisa Jumamos makindochin kasit Jumamos konyo koamwochini Jehova ale inendet nekonin indochi biik eng kayanet nebo nokalen eng kaiwetab kamuktaindet. Kongoi Lilian. Kakero eng yotok nguno kakero akobo otwoknatet nemiten nekitinye tilyandit netinye kiptainik otwogik. Ko tugul eng tugul yekitinye otwogik anan
ngoi chi neo ak itinye otwogik chemi keleng'ung, komeche inai ile mi space netya nemite eng inyendet ak otwogik choto. Tos otuitosi ak obarte ongen ole okwek twai otinye kiptayat nemi kipsengwet, ibarte chomyet. Ngomining'it terchinet, mi terchinet man yoe chitugul boisienyi, lakini kameche kenai kele ngoi otwogin iyai boisieng'ung kosulda kou ye makat, ko kakekonin kainai ile ni ne makat iyai ni iyai your best. Ko ii kiptayat iyai your best, iribe iyai ne kararan, iribe otwogikuk asibarte chomyetab Kristo. Kongoi anyun kitesetai atoche chito ne kwang'wan kasi. Kongoi kanetik tugul amu kawai summary eng betut no mitei. Ako kongoi eng kele otwogindet Eva ko kakeng'alale, ko tos kikere kele otwogindet ko chito ne ming'in. Lakini atinye boiboiyet neo koi otwogindetab Jesu Kristo. Ngiker kakomwa akot Pastor, akot Jacobo, akot Joseph, ko kiek otwogik, lakini moek otwogik cho kikere achek ole kikekerte. Ko kaker kakikonech eng yu kanetisiet sikewal kabwatutik chok ole kikertoi biik chemitei ng'ony eng achek. Amu kakeker eng yo eng barakutab ng'oliot nekakisoman ko kakale ne barakutab betutab rani. Kakasoman Aramaru eng yo kole kale ng'oliotab metit kale akokwek kiptainichu koyochi ichek akokwek kou noto amu rosyini ongen ole mi kipsengwet kiptayandeng'wa, ongen ako neng'wa akot akwek kiptainichu ama eng inendet mami tiyet nebo biik, mami tiyet. Ko nguno ngot ibwoti chito ile kekoromitu ak tun anyun kenai ile mi kiptayandenyo Jesu Kristo neite betut nenyone ako mami tiyet, makoi tiye ng'alek chekiyai. Ko abwoti ale kakenetkei sikewalake angocham kekerekei amu akot kimuchi kemwa kele chekikisir, lakini akot ngebwa angot eng kanisa ketindoi koi pastayat, tos ikere imi barakyat mising nemache ketoretin anan ikere koi yani neindochin neochin biik boisiet neiming'initigei. Ngot kotom keker kou notok amu eng society ko kikonech kele mi biik alake chemi mising kinetegei biikab India. Biikab India ko kikisoman eng sukul kele mi chekikure caste. Mi biik kabisa chematindoi, chemamite akot ndakilya kinyo somanet ko atebenwa komitei konyalildos akoi rani. Komitei chemi barak yun chenyorchin makornatet ki age tugul. Ko akot akicheket ko nekit keyoe kou notok. Lakini tuguchu komi ng'o nekikonyor tugun chekelen kikosobe. Ngoi kakokeskei ko kergei. Koi ng'ololchin eng yu Paulo kiptainik che otwogik. Ko kongoi mising amu kisir ki Paulo ko kikole akine ki otwogindet nebo Jesu Kristo. Ko ng'ololi amu kakwo sait kabisa ko kang'alale tuguk oeng amu kikere Paulo betusiek chotok eng betusiekab Romanik ak Yunanik ko kimitei ng'alechatak chebo chuto kaiweisiet ak biik chekikilul nyokokeboisie. Ko kakenai kele mitei akot achek ko kikialech eng korotikab Kristo. Ko kikilul kemutech kakealech eng korotik chememuchi kwale mamite age. Ko kikinyorwech keny kochamech Jehova. Ko tos kichame chichotok kiribe akichek chemi ng'onyuni kou ye kichame Jeiso. Ko abwoti ale yu ko kakinetech sikobit kewalake ak keker ak abwoti ale ngot ko mami kiy nekakinetkei eng yu ko manget ale kimwoe ne. Kaikai kenyoru ng'oliondoni ko kale Paulo eng yu tuguk oeng chekenetech. Kale ichek
ak icheket chekure otwogikwak, otwogik kibagenge ko agenge eng Kiptayat. Ko noton nekakimeche kenai kele mamitei nekelen kaikai eng ngonyuni nekelen oo mising. Ako ndetindoi kokikonin cheo neng'ung nekikikonin ko kikikonin at iegu eng boisiet ako kikikonin talentaing'ung iboisie. Makilejin iboisie inyanyasan chi, kakile keboisie eng boisiet agenge neitorori Kamuktaindet. Amu nyone Jehova akonyone eng kirwoget. Mi kirwoget nenyone ak kirwokyin chitugul ako kale ne mamite tiyet, mamite betut ne tos imwa ile tos kilya ile kero ingamwaun abaru matinye amu kikisir kiy age tugul. Ngesoman nguno yotok kakisoman kurget ameche sisoman ebesoek 6 koitet 5 akoi 9 amu kakwo saisiek ak amu kakesoman mameche keketchigei. Soman akot kora kakimwa kele Pilimon kabwati rani ale mongen ale anan koamuti kwasomani ale betut ingoro nekiasomani kitabut nekitigin ako matindoi akot kele chaptainik. Pilimon 15 ak 16 ko kakimwa eng yo meche kale sikong'on eng history nebo Pilimon. Ki in kimwaitoi in ng'olyot slave in kimonjororiat ako Monjororiat ko prisoner. a prisoner. Ko a prisoner ko matindoi komanda lakini angine yani kingetin kimonjororiat amu kiyat kokawekes komanda lakini kokale in kiyat kole in acha kakong'et in makoi in kanya asoman yoto 15 amu abere kibesienege eng betusiek chematya sikobit otebi tuwai kokeny akoi makou otwogin kokeny. Pilimon ko ki otwogindet ako kakosir otwogin tupchet nechamat mising ko eng ane akosire netya anyun eng inye eng borto ak Kiptayat. Ikere nguno kakoek chamanet eng inendet eng Jeiso Kristo. Ko akot achek kemeche kenyoru kou notok. Kasome ale kinetege yotok kele inendet nekiketyach ak netomo kokergei ko ketoret netomo ketyach asikobit konyor koker Jehova eng atebenyo, koker Jehova eng lagokchok amu lagokchok kekere ko otwogik. Amu abwoti ale kicham kelen kila mbarani ko acheket chekesemberi, acheket chekebute, kikeu amakitoche mushara lakini ongecham lagokchok. Nguno lagok makomi mbaret, kimite kot, kemite tugul. Ko ongecham lagokchok simaigei lagokchok koek bakasindet anan koek chelion asikonai Jehova. Amu akot nguno konyone ng'okset yani ter atebet nebo betusiechu necheng'e ing'ony lagokchok. Ko ngotko makitebi kecham lagokchok eng yu anan kecham sikoiboru Kristo kowendi kobetos. Ako mising ko noton nekemeche kenyorune. Ara anyun ne eng atebenyo ko gaa anan ko kaniset ne kito nekakiyai asikobit kenyoru ku akot Jacobo, ku akot Joseph, ku akot Daniel chekibwat ichek kole ako eng Jeiso kotinye katyaget maiywei kole kakirata anan amite korkoret anan amite aku kijanaek cho somok cho kikibele lakini maiywei kole ne nekakeyoiwech. Ko eng yotok ameche ametochi ngot sikemwa kito agenge ngot kotinye chi asikeker eng yo. Kitabutab Korindoik nebo tai somok koitini ko 9. Kulamu kikiboitinikab Jehova chekiboisie koboto inendet. Kikiboitinikab Jehova chekiboisie koboto inendet okweko mbaretab Jehova, kotab Jehova. Kameche amwa kityongon eng nukindo eng yotok kelechigei. Achek ko
kingonyo Jesu Kristo emoni ko kinyo akolach borto nebo chito akoek chito asikobit koek tupchenyo nekitupche. Ngele ki lagokab Jehova ko Jesu ko lakwetab Jehova, weritab Jehova. Kimi ak Jesu ko ki lagokab Jehova chekiote Jehova kibagenge. Kiboisie eng kotab kaplaitoriat tugul koboto Kristo. Eng notok ye kimi ko kiptainik konyolchinet kilach ngorjiet nebo otwognatet akot akichek. Keeku otwogik kenai kele kikergei ak otwogik chemite korikyok. Akeot Jehova kibagenge kingen kele ki otwogik tugul chekiote kwandanyo agenge nebo kipsengwet. Eng notok ko kemeche kotokyigei konyekyok kipsengwet matkero tuguk chebo emoni ak bitunokab emoni. Keker kotokyigei konyekyok kipsengwet kenai kele makiechen kosir otwogikyok amaechen otwogikyok kosire. Eng oret agenge kokimwa kele kiechin tugul eng taitab Jehova. Boisionik chikeyoe kenai kele kikiboitinik tugul eng koi. Ako mising ko kikiboitinik chebo kaplaitoriat chekiboisiechini Jehova. Keyai boisiet netorori Jehova. Ngo kiboitiot anan ko otwogin kiboitinikab kamuktaindet. So kekas nyo kole kikiboitinik achek tugul chebo Jehova koboto Kristo keyae tugul boisiet nebo otisiet nebo kwanda. Ngondoiwok Jehova yekikimite ng'olyondoni. Kongoi mising. Abwati ale ketupche yotok lakini kora ko wikit nenyone anyun kora konyone keng'ololi ng'alekab keyai lugetab kalyet. Tos itinye luget ne luget nemite sobondang'ung, ne luget neiborye sai neimildoi nengilen iru komenuchi, ne kirwoget neirwochi akobo chitab kokweng'ung anan ko lakweng'ung neilen olyochini kwanyun ongetuye wikit nenyone keng'alale yotok. Luget nekiboisie nekiboisie kalyet nemakiboisie karik. Tos mite luget ngikas emoni chekirwoti nguno komi karik chekeibe koba Ukraine keba ano, lakini nekakikonech eng yu ko nebo kalyet netinye katerteret ko kakitacha ketuye wikit nenyone keng'alale yotok. Ko ameche kesa asikobit kitukyi yutok nebo betutab rani akondoiwech Jehova. Ongesa kamuktaindenyo Jehova kitorori kaineng'ung. Kongoi eng ng'alek chekainetech, kongoi ng'olyong'ung Jehova. Kisome iung'e uritenung'ung ng'olyong'ung inde mugulelwekchok asikobit yekibestosi Jehova kebeshe eng tamirmiriet netilil akimutech akindochi chekakokas Jehova ak chetukokase chebendi YouTube asikoro akoker akokase iberur ichek akikochi kamuket Jehova amu kamuket kobunu kipsengwet kewalake akot acheket kesome ndoiwek kou noto. Kitorori kaineng'ung amu noto ne Jesu Kristo ne etindenyo. Amen. Amen.